and differentiability gi ahum mari suba part po yang berlak yang biri ba satu simbo han mo tu tara mo sari senen sibu no ba yang bo itaraga di no ba oina lak pata oi taraga di bo yaraga di koi ki subscribe to bidona support to biu aina haijari aduga ngasi makata ba mari suba part si da kona tawgodori se ngarang di ahum suba part tu gi theory gi part oi doini theory part kitang wal hoba general line madumaga exercise ki question ama ni select tawbaga tawdoi ngasi se nengse 5.2 oidoi ko ngasi aseng ba exercise ki tawdoi se sida ngarang ki general sida kain general sida tawdoi se karino haibase ma ki oiba base tawbam di kaita di koi gi function ani compose to the base tawdoi ni adu function ani compose tawbase kamai to hama tamda koi class chapter number 1 da function compose to ba tamgre ya go adu general se kai dagi laktoi no hai taraga di function compose to budagi laktoi ne adu ngasi gi video sida di ai general du ta aga lai roi ge sas definition oina tang hairam mage aduga general ki another alternative method ama khaklei adu determinant puthok pagi ne ko sorry derivative puthok pagi ai ko se masi tang hairam ge yare ko se definition hala yeng se general jin hai ji kari no ha ji yeng se composition the base to ne ko general na hai is mind toraga ko gi f aina function number khalai raba masi u have function number b have function number makoi anina compose toraga same function number ne f is haidi u ga b ga compose toraga haibadi u smana compose to haris haidi u ga o the o compose to be chapter 1 da yawgi buduni ko smana compose to haidi f sine khalase f equal to sine na se adu eragadi man haris sida compose to by the comment over akoina smai harise sida x mutu hapin siko and fx kaina haire kala se fx ha taraga the u of vx kaina sorry u o v smai taraga x la ne ba the compose to bagi niong batungina u stiga o si bracket on thoga smai to ba hai matam sida aina man the yauri ba vx aina let t hana lo t equal to kana vx law ado taraga di f se fx equal to kya tagrani u of t on grane ba maram di vx t haina law banena ado di aina puthok tu chena horen df by df by the derivative of f with respect to x ta gadab se hauji yong si sidana x lera sidana t lera ina t loxila another variable loxila hai ni ko t or bi s or bi la uning boy bi another variable ma te ko se sidana man hari se ahan bada smart to ba u of du by dt sian da ro badi sida with respect to x haja ro ke do ba ma sida with the variable se in terms of t da lebena na u with respect to kana t dana tawraba aduga into sidamu adi d t by kanamu mana with respect to kanamu oire x minus dt by dx mai tawraka derivative puthok pusne ko na general hires kedoba ahan bada f se u ga manare yare ko se fx se ut ga manare odi sidana x lere sidana kana leba t adi sam manadre harini from the posiga man with respect to x potho haibani derivative se adugo som the bisna t lerambani another variable am lerame haina di x nata ba lerame hain ego se matamdo da mana sidala rembidugi respect ta hana derivative lawraba adi t lerame t gi respect ta derivative lawraba again t dugi mu kanada t simu kanada le yaba with respect to x ta leibana t do mu with respect to x ta tawraga ma ko ini gi product haitare masina df by dx p gani kaina general gi definition masama tok se masi gi thabak se masi yam koi gi alternative method ama layer modu gi alternative method se loire general tak pa sida definition ka pung haram bagi wani exercise ta adum how bagi question 1 2 sam khara ayam ba so ai tare ko masi general gi matung ina loina hoi ka da ma oi doine koi gi derivative puthok se yare ko se hata taraga di masi sing se loina exercise ta lakpo kudi mo hot pangam na bagi damak ta koina kwadi gi maru ore se ngarang gi video amang gi video hai tare ko part 3 da aina so hai part 3 ki description da aina pdf ki link ama pi ni hai gi bini noi mai yang nam basu yai maduda koigi some particular function khara gi derivative hai tare ko noi like su pi bodong to buni yeng se ko like ta
madu piramdabra ti thokse ko direct ta check amtang tawthokse like tadi pura oina pibase ina khanbada aroibada piramdauti male summary gi matangda summary da so fazana pi by the oidre summary da direct ina thingna ba udre pare oning boy suno hafetang kara maroi ba kara dum remind tawsi dai ko se kamai derivative se kamai tawi karam particular function kara dum nai na yeng se ba ko Sumanta raga d by dx sin x ki derivative koina kai tai haba cos x tai ka tai gaina adagi cos kina kana taba minus sin x tai gaina adagi koi ki kamai tawba 10x ki derivative sec square tai gaina adagi cot kina kai taba minus cosec square gaina yari ko se adagi e to the power s ki derivative e to the power s masamak tai adagi log x ki derivative 1 by x tai haba gumba yari ko se sumai taraga kara haitare ko kara maroi ba kara idam putrok pagi wane ko maside hen basum ya malai ri adagi x to the power n ki derivative se nx n minus 1 haba gumba derivative tu ne ko adagi sum mayam malai kre ko la ba question du gi batungi na ko remind to binaras yari ko se adu taraga di noina kai go mangasi gi sida su adum ai description dum hapjarage masi gi oi ba ngarang su hap kre ngarang gi video gi description da link hap kre ngasi tum ngasi ngarang gi video ye hoda boy taraga su ngasi dum description da hap ke mai gi derivative to kya ta hab se masi by heart taw ga da bune yari ko se masi pha puthok se ba yari ko se exercise 5.2 da question kara khak select tawse question number 1 dagina 8 फाव बस माना derivative पुथु हाइबनी मसी से कोइना कइदोबा chain rule की मतुंगिना पुथोक्तोइने नेक्स्ट से हजिक chain rule तम गिबदो मदुना तब another alternative method अमने बेना ताक्तोइ select तो सुयावने alternative method तो कमाइन तवे हाइबदो like तो सुयावने याइ कोसे अदुदि येंगसे हजि question number 1 दम याम चम्बदि दम हजि question 1 select तौसे बको question number 1 द मान हारि से कइ हाइबा sin x square plus 5 1x masigi derivative puthose ayose masigi derivative no matam da ko nas main tawse question number 1 haraga let sina y hello hilas yo akon puthok to dy by kana puthok to ne ba dx with respect to x puthok to ne ba ayose manasu with respect to x haram question da ayose adoti x ki respect to derivative to do ni adu da ga d by dx haraga leidu se sin x square plus 5 le akoina khangbadi sida sin lebne na ko d by dx sin x ya kya ta ba cos x tai haina koi si formula ma le si ki description no yaw jara bane ko kamai tawi ha matam da sida x le jo sida x le sida su x le manana kan ne ba cos x ta duis adi yo sida x le sida x na te ba sidi kya ne ba x square plus 5 ne matam sida ne sana raktra ba matam dane ba koina ke do ba chain rule pan dois oda chain rule sida usiki an alternative method ha ba usi kamai to ge di yeng se ko man hari se nangna sin haraga sida kan re si x na te de ko khangi x oram daga su alternative method hari se x ne na khalo mokan x ne khando ni x ने खल तारगदी sin s के डेरिवेटिव क्या तायबा cos x अरु जागदी मसी अपन मसी x ने खलबनेना क्या तारेबा से cos x तादुने ने पुलुप से x ने खलिन मान पुलुप से x ने खलिन cos x हारिन हौजिक दैबा अल्टरनेटिव मेथड हारिसि केनो तारगदी नंग खमगिबा x ने लौगिबा लेट तौगिबा ताइबा x ने लेट तौरिने को से नंग लेट तौरिबा फंक्शन ओरो एनी नंग लेट तौबा म यावंगनेद्रा मधुदुगी अमुक हन कदौबा डेरिवेटिव लौरो मु हाइबा रूल मचा म लय अदुनि लाक्तुइस हाइबदी नन हौजि लेट तौरिदो x स्क्वायर प्लस 5 असि अपुन बसि x ने लेट तौरिने नंग अदु तागदी लेट तौरिबा मासे मागिसु अमुक हन कदौबा डेरिवेटिव अमा लौरगा कदौबा हानगी तागिबो रिजल्ट दुदा इनटू तौसिन बियो हाइबा रूल मचा म खने
x maka ta ba yam lakini yengse sidagi mu yengse cos x square plus 5 function ani derivative lo matamda d by dx haraga f plus g era function ani derivative lo matamda f ta muk derivative g ta muk derivative tongan derivative lo bi yare ko se hauji laktu se x square da muk derivative lo tu ni kana da muk 5 ta muk derivative lo tu ne ba sida so formula ma sa man sing ase yo x to power something later x to power something later da khoin khang ba lay formula ma d by dx haraga x to power n x to power n x to power n karamba se magi derivative si combine tawi hai matam da nx n minus 1 hai adi n haraga x n minus 1 masi hai formula si palak tra su ya ba ge chum holok pa gi ba keno ma lakini ko du di tapna tamna dum lang mina si okay hauji hen si x square hai bani n derivative lo this adi x to the power n adi n z below kya wa 2 wa ya bata ga di twice x 2 minus 1 hai la wa tra Udagadi 2y x power ne ko 2 minus 1 hadi 1 thamdrasu ya sidagi adum hai hawragi masi formula si yengudra makchu nana khanga dabse derivative lo matamda kari ba power si mamang da lakane ba aduga karami ba power do amma hanthagi ne khalo adu di formula du yam lai kari power do ke do ba mamang da lakpa aduga karami ba power na kya hanta ba amma hanta rakpa yai ko se adam start next plus sara ka kya thamdu ba 5 ke mu derivative sita khoi khanga da se 5 si constant atra hadi x yaw de ba sita tu tara khoi khangdu se x yaw da bane na x yaw da ba hadi some variable yaw da ba function se koina constant function ka hai yai ko se aduna derivative lo matam da constant function ma any constant function 5 or 6 or any a b c constant bu hek haira ma madoi taragati madugi derivative to kya tani hai matamda 0 tani hai na constant ki derivative 0 tai hai adu taragati aina horen 5 ki derivative lo matamda ekoi tham gidra thamoroi maram di plus 0 laktuine adu taragati si khak tare adu tara search kya tare ba cha twice x cos x square plus kana 5 yai ko sa smile toroga question number 1 yare ko sa next question 1 to 8 lay sida question ahum gumba dum si mo ne na ga dum yeng si ko ahum ne na matung da next aroi bada question number 9 ga 10 ga ani do dum maru oi id hoi differentiable oi bana tag oi da ba yang ge left hand derivative right hand derivative mana man da ba na ngarang gi theory pa ta tau gi bado madu ni lak toi se yare ko sa question 4 lang yeng si sigi derivative photo wa bani yeng si ga je khoi ja akoi photo toi se with respect to dy by kana photo toi ne ba dx site koi na d by dx kara kya tha se sec 10 root over x bekiram se hap roi ki samani hap to suya yang wasi hauji khoina si sida sec le ko to ta ga d by dx sec x ki derivative kya ta sim khang bam mo thau ta e kamai to ha matam da sec x 10x hai magi derivative ngasai du samani sida x le raba sida x le raba adu ta ga sita ne have ne results yare ko se adu bu sida ne x le rami sida di x nte ba haziki mamang ka chep samane si x ne kan do ko si x ne let to ne ba yare ko se ma si x ne let to ta ga di sec x ki di sec x 10x tai hai dai ne adu ra ga di ko ji ke do ba si x ne kan do x ne kan ba ne ko ke do ba sec x si x ne hai ni ko sec x duga ke do ba 10x hai bale 10 aduga si zum x ne khali still x ne khali ne ko si x aina to formula si kai ne ba masina line sing process si x ne khali ne ba wakhanda let to ines x ne let to bune na formula gi matung ina sec x 10x ta bune na sec x 10x thame ba hojiki aina mamang da hagi rule du gi matung ina kai hai ba aina let to gi boto madugi amuk hana derivative lo ga introduction lo ha be haibadi amuk ka iste ke do ba d by dx haraga akoi let to gi du kana ne ba 10 root over x machine into to ne yai ko sa hoji ma kha yeng se try di lagi ko sec 10 root over x 10 root over x haraga
hꯧzik magi derivative puthok tore adagi 10 gi d by dx 10x ki derivative sina kana ta hai matamda sec square x ta hai sida samane sida x leraba sida x leraba sana taragadi ke doba sec square x ta ne hai still sida na x lai sida root x lai sana de sisu sana de sana jagu jakoi kai ning khandui basi sa x ning khandui ne what let to x ne let dum to din sana da khudi mo x ne let to din x ne let to rabina 10x ki sec square x ta ne hai bane na 10x ne khandui ne 10x hai ni ko 10x ne khandui ni da kai da se sec square x yare ko se sec square x hai ni ko hojik amuko su ke do ba root x se ko ne x ne khalle ba adi ma ke amuk na su ke do ba derivative lauraga amuk ke do ba du to biram ga da ne haning ibu rule chi ke da ga di aina d by dx halaga sunda 10x sin x adu x sin da yamba kanda formula direct pan ba yai hai wa x sin direct ram draga di x ne let taw hai let taw raga formula da pan bi gro aduga formula da hek pan ba loi baga nang na let taw gi ba function natraga kai gu makha let taw ngone dana madu to amu hana kai do ba derivative lauraga into to biram hai bane yare ko se adu di aroi ba amu khatang ngare hojik king se kya ta ge do root over x ki derivative so ko simple adum puthok pa yai dx root over x se 1 by 2 root over x ta bane kai ko sa si kai gu ma kaw raga su na koi na root over x hai ba se x to the power 1 by 2 ga mana bane na kai ko sa karamba x to the power n equal to d by dx x to the power n equal to nx n minus 1 hai ba formula do madu palaga dum puthok ke su yai aduga formula oina root over x की derivative से 1 by kana ta है ना 2 root x ta है ना बाबू तो कुछ कुछ पाई देगा देखो सदा तारा का दियोरेन सी की derivative हना तियों से सीधा सो जो सब तो मानर यो सीधा रिपोर्ट सीगा सीधा रिपोर्ट सब मानर बड़ा अदो दी फॉर्मूला डायरेक्ट लाइ बने ना तो लेट तब निगाई जगह याव दे सीधा तो तारा की तवर से बा 1 by 2 root x हप्सिन दुई ने बा तो तारा दी by अमला आने कोस माइनस सांग बमा तारा मखा दना 2 root x ला आने मतलब तना वाल ले जरे मखा द 2 root x लाग तो ने को अदु मथक थाम से क्या दाबसे sec 10 root over x 10 root over x sec square root over x स्माइन तौरगा सिकी derivative पुथोकते क्या एको से फरे हौजिक सुम सबसे मानब रूल ngak to yen tawre nai na jik ai khara saw ba khalla ba nei so tai tai chu pa ngam na ba haina yeng se atai tele hori ba question ya andre question ni pa le da ni hole question taru ka ngai taw si noi practice ki dam taw jero ba practice taw kan ta ba ngam je adam hai bi ro ko hon na ba hon na ke ba ko se je aroi boina question number 9 ga 10 ga tai ko se 9 ga 10 ga tang haram ge duga masi ki mari su pa part hai tare ko 5.2 ki soi dui ni masi question na ba taw ge sigi question number 19 hola ga ya ni ko से हौजिक मखा ताबा क्वेश्चन नंबर 7 दे यंगसे क्वेश्चन नंबर 7 दा हारि सीमा नसी के फंक्शन से 8x equal to 1 द डिफरेंशिएबल ओई केबा ओईदी बोलो हाइबन देखो से अदु यंगसे अखोइना पी फंक्शन से मॉडुलस फंक्शन ओइबने न को मसिम तंग ब्रेक डाउन तो से मॉडुलस हाइबे से कोइन हारि से मसामक ताई इफ मसामक से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हाइबन डेफिनेशन निको लाइजा अदुगा मसामक ता नेगेटिव तानी if x minus 1 मसामक से लेस देन कना already 0 already करे को से सम ब्रेक डाउन तो बा हेगे दबने को नेक्स्ट मथंग ददु तारगा दि कमाइला आने हाबा तमदा x minus 1 if सि थांदो खरदि x greater than equal to 1 अदगी 1 minus x if x से less than 1 स्माइन तोरगा स्माइन हारब फंक्शन से आइना स्माइन ऑन थोपिरनेबा मतम से दा आइना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से आइना स्माइन f L हरगा f ds 1 स्माइन थमे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की फॉर्मूला दु कई हैबा लिमिट h tends to 0 f of क्या हैबा 1 minus h minus f of 1 divided by minus h स्माइन है ये को से सिदि यंगसि मा क्या ताइ दि यंगसि लिमिट h tends to 0 यंगो f of 1 minus h है 1 minus 1 दि कई गुम खरा खाइ दोखरे अदि 1 दि खरा हंथग्राबा 1 दि लेस होइग्रे को 1 दि खाइ दोखराबनि को से 1 दि लेस होइ तारगदि 1 दि लेस होइ फंक्शन से सिना तबला अनि सुबसे से अनि नि को कोइ फोकस तौ दुइसे अनि सिबुं द मथकि चूज तौरजा त तारगदि
ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯝ ꯐꯪꯁꯟ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕ सिगी फंक्शन जगह से x की जगह से कना थमदोइबा 1 minus x थमदोइनेबा दु तारगदी 1 minus x की जगह क्या थमगनेबा 1 minus h थमगने हाबलेबा दु तारगदी 1 plus कैलानी h लाने मरमदी सी ममांगदम माइनस सम लेबरेन एगोसे माइनस ना ब्रैकेट ओपन तरो कांदा सिगी माइनस f plus 1 गनेबा नेक्स्ट मथंगदा f of 1 के माना फंक्शन सिलेबा सी फंक्शन ओइब्रो 1 माना बा यावब्रो सिदा यावे को बतागदी सिदा 1 सिनेसेबा 1 सिनो तमदे क्या ताराने 1 minus 1 क्या ताराने से 0 minus 0 divided by क्या लाए से minus 6 हौजे एन तौसी केसु नते 1 दिगी खरा खाइदोख्रबनिना 1 दिगी हंथबा मसिंग ओइग्रानी सिगी मनुंग दला रिसे 1 दिगी हंथबा फंक्शन हाय तागदी सिगी फंक्शन से फोकस तवरनी हाइबनी मतमदु सिंगल मतमदा 1 minus x हाइबसे x की जगह दा क्या थमसेबा 1 minus h थमसेबा अदुना 1 minus h थमदुइनेबा अदुबु माइनस मांगदा लेबनेना ब्रैकेट ओपन तब मतमदा 1 plus h लाखनेबा f of 1 हाय तागदी s की वैल्यू 1 ताबा s की वैल्यू 1 ताबा दी फंक्शन से होइदुइनेबा मतम से s की मोट 1 सिन मतमदा 1 minus 1 क्या तारे 0 तारे स्माइ थंबिरनेबा हौजी येसे सिगी 1 सिगी सी 1 सिगी मु कैसे चक्रे अदुदी आई लेहौदुइसे लिमिट h tends to 0 मथक्ता h सम लेहौरे मखादा माइनस h सम लेहौरे h का माइनस h का कैंसिल तौरदी क्या तारे -1 ताहौरे -1 सिदी कांस्टेंट द लिमिट लोबसने मसामक तारे अदुदी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या तारे -1 तारे तो तागदी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू से -1 तारे हौजी करिम पुथोक्सेबा राइट हैंड डेरिवेटिव पुथोक्सेबा राइट हैंड डेरिवेटिव तदी सिकतन सेमदो लरे सिदा कई थमसे r थमसे सिदा कई थमसे 1 plus थमसे 1 plus h अदुगा सिना माइनस तौथुसे येसे स्वाइद दिखरा चेंज लाने को देखि को सिदा यंगो सिदा अइना 1 plus h समिल मुनिंग सिको 1 plus h साइ गदि 1 दगी खरा हेंगा खरनेबा 1 दि खरा हेंगा तागदि सिगी फंक्शन जि चूज तौरोइद्रा मथक किसा अदुदि x की जगह दा क्या थमसेबा 1 plus h थमसेबा दु तागदि क्या लाने से 1 plus h minus 1 है लानेबा तादि s की मोट क्या थमिनेबा 1 plus h थमिनेबा अदुगा मसागी -1 अमग लेजरेबा याइने को से नेक्स्ट मथंग द -f of 1 हुजि तु तो केदे गाइरी f of 1 दि क्या तायबा 0 अदुदि -0 थमसे अदुगा मखादना h लास मतम से दसु 1 से कैंसिल चखरे कना ले हौरे लिमिट h tends to 0 h by h ले होबा h by h दी 1 तारमनी दु जागदि सी 1 अदु क्या तारे से 1 अदुदि राइट हैंड डेरिवेटिव सिने क्या तारेबा 1 तारे अदुदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ने -1 तारे राइट हैंड डेरिवेटिव ने 1 तारे लेफ्ट को राइट के मानरिब्रा मानद्रे दि 1 हादिबा पॉइंट सिदा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का राइट हैंड डेरिवेटिव का मानद्रे मरमदुना केदोबा मसिकी फिरमिबा फंक्शन से 8 x = 1 दा डिफरेंशिएबल ओइद्रे सुमाइन तोरका येंगदब चेक तवदब यारे को से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 तो पार्ट अनि सुबने अनि जो अमा खतौगे यारे को से आइदि अनि मक चामने अमना 1 दा हाइबने अमना क्या दा 2 दा हाइबने 1 दा हाइबने 2 दा हाइबने चामने मोच यारे को से येसे क्वेश्चन नंबर 8 तो ना कमाइ तो रीडिंग थोक्से को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हाइरिसि सिगी फंक्शन से x = 1 का x = 2 बदा डिफरेंशिएबल ओइदे मसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हाइबने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दि कैनाबा हाइबा मन गलरिबा मसिंग सिगा मागा मानाबा नत्रगा मंगोंदि हंथबा इंटीजर मैम दुगी मनुंदा ख्वादि चावबा हाइबने यारे को से मदुदो हौजि मानाइसे 1 दा डिफरेंशिएबल ओइदे 2 वर कांदस डिफरेंशिएबल ओइदे हाइबने अदु कसु काइदे 3 वर कांदस आइदे इंटीजर ओइबा पॉइंट इंटीग्रेट ओइबा पॉइंट खुदि मत मास के दोबा डिफरेंशिएबल ओइदबनेबा यारे को से दु माना s की वैल्यू से 0 दगी 3 बो हाइरमनेना 1 का 2 दा खतंग चेक तौसी मान हाइ अदुसनि मान हाइरमिस यारे को से अदु तागदि अखोइ जि तौदुसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पुथोसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव l f dash sorry 2 दा पुथोगे को से फाइदा लिमिट h tends to 0 f of 2 minus h minus f of 2 divided by minus h यारे को से हौजी येसे मसी कमाइन लाक्तोइनो मुनि येंथोक्से को इक्वल टू लिमिट h tends to 0 2 minus हाइदि f of x हाइबदा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हाइबने f of 2 minus s हाइ तागदि minus 2 minus h थमसे अदुगा सॉरी सान सेकेंड ब्रैकेट अदुगा सिना 2 थमसे अदुगा मखादना minus h थमसे मतम से येंगो मान हाइसे लिमिट h tends to 0 हाइने इस जो
2 dagi kari gumba khara khai do ki bai se manung de ba sing se 2 ga mana ba de chungo ngamaro 2 dagi hantaba masing da chungo ngamaro 2 dagi tang hantaba masing amora mane ba di 1 point something la khane 1 point something khara 1.99 oi keda 1 point 2 de chungo yo ba adi bracket mang dure ba pose 2 gi 2 ga mana ba su ngamdre 2 dagi hantaga da ne hare adi 2 dagi hantara ka da ba khwai dagi chawba integer si kana warani 1 tabra the direction answer kya warani ba 1 minus si answer na kya warani 2 masa tarmina 2 masa so integer amane na masa maka mana bana tra mo di hantaba singi manung da kwai chawba ta di 2 masa tar divided by minus h adu di yengse equal to limit h tends to 0 adu di kya tar se minus 1 by minus h minus ka kre adu di asi infinity w 0 sin matam da some finite value ma ta ga da ni haibani adu finite value phangde ba ko 11 derivative puthok na kai phangde ba finite value phangde aduna chil mo chlo siare differentiable oidena adu pare nang right to puthok check tau ke tara ga di na right hand derivative to mo puthom tare right na kem khena ba leite f of kya ba se 2 plus h minus f of 2 divided by h maila matam sida akoina limit h tends to 0 sisu kya tarani 2 plus h laani minus sisu kya tarani 2 divided by h matam sida yong si 2 di khara hingat ki bai tai 2 point something laani 3 su yaw roi 3 su yaw ya de ko di khak tang hingat bai na odi badu dagi hanthaba kwai di chawba tai 2 masa oi duine ba pita ga di 2 minus 2 by kya la se h sorry limit hapom dre koina limit h tends to kana 0 adu ta ga di limit sin jingai da mathak kya ta do kare 0 adu limit h tends to 0 haraga 0 lakh adu ta ga ta se 0 adi left na infinity tare right na kya tare 0 tare adu ta ga di left ko right ke mana di hana hare su yare na ta left puthok matam da ke do ba some final value mo phang ngam de ba infinity ta sile ere ko sas man to raga left hand derivative puthok pada final value phang de adu right puthok matam da su left ko right ke mana ngam dre ere ko se haning ba hairaga dum ke do ba differentiable oi de masti 1 du samane spiral dum tarakani 3 do rasu 4 do rasu 5 do rasu adi integral oi point khudi makta greatest integer function se differentiable oi de yare ko se sumain to raga ngasi gi mari suba part se ko exercise 5.2 yo ba haitare ko masi lusin jarage matang exercise matang da implicit function explicit function gaina yare ko se makal me aw mo mung matang gi part sing da mung tamina se ngasi gi di matang se lusin jarage duga part si dikhara di yamani ai chapter se kara saw chapter oi bena exercise coding ki part ani ini oi pa yai ahum oi pa su yai ai aina tak ngam na bu khona rak pa ko video sang sem badi koi di yeng bu su yam nungai ta bena ten tak sem no na da khadi part khara ya ngado de male pare oning bo suno koi gyan tara ka lore aduna ngasi gi di part ki matang lu sinjarage matangi part ke dama ngai ra ga lebiro thank you